Ja sam Željko Kušević, vlasnik stolarije Kušević u Velikoj Gorici, koja postoji već 60 godina, jer je još djed počeo na tom mjestu, pa tata, ja sam naslijedio i tu sam već 30 godina u obrtu kojega sad radim. Inače, stolarija radi od unutarnjih uređenja, sobnih vrata, ugradbenih ormara, kuhinja, stepenica i tako, i ponešto vanjske stolarije od ulaznih vrata i prema potrebi što možemo i znamo to izvedemo. Stepenice, recimo, koristi se materijal hrast, bukva, jasen, već po želji naručioca koji ima svoje već viđenje i želje, pa prema tome radimo tih materijala koje oni izaberu. Proizvodimo namještaj od iverala, furniranih ploča, znači iverica, medijapana, lakiranih medijapana. Također i vršimo uslugu furniranja za druge osobe koje mogu naručiti kod nas i dosta se to danas radi. Počelo se u stvari vraćati furnirani namještaj. Nije što je bilo nekad normalno, pa su došli iverali, sad se počelo nešto vraćati i od takvih stvari. Za budućnost planovi, ne znam što se danas može planirati, ali nastojat ćemo da ono što napravimo, što radimo, da napravimo u nekakvom roku i da bude to što kvalitetnije.